La famille. Gentile. On fait l'andabe. Pour ça, pour nous faire l'andabe. Kodum felde damo. So mo bete ukam galbe ala jibra na bedo o dari o yote bas mini ko ni kuma o ka uma e papa ma e si be ma won bedo be da wa du mu be ma yeso bedo o te bas yeso ma mini avocado tu no ni nyaulali kati nyaulali mo nyaulali tubani parce que Omi wino no fala omi mo fala la. Bon d'accord Achille, c'est bon. Attendez. La famille. Kufidu ndonka. Attends. Na, kufidu ndonka. Voilà. Ayo wa bai kon ko te pasi yo bai. Awa bola Kale. Mami kaina. Bai kon ko wo ye la ko me kale. Yo? Bai kon ko wo ye to pedo yo ye to la nkambe umu pede ukanga lo ko bekele. Bai kun. Yusuf. Nisa avocado tu ni nyaulali binta mijombo no binta burdoma binta mengabu no kijoni tu kono binta wadu dalan ko binta wadala Ko Yusuf gonto tuma. Yusuf no nder da bite mo Gonto ni kamata. ko lele ko jowa kono da bite mo do nene wodi jora do da bite mo do samba da bite mo do suara lingala ala Allah hala goni. Eka. La famille, on est hulali. À chaque fois, mi hala mi inna giggle force take quoi. C'est un mot que j'ai toujours prononcé en fait quoi. Giggle force take. Aye goddo so wondi ha andari tay giggongo yehi tay woni o hidama. Selumo quoi joka hajuma ndara goddo go quoi wata goddo jabu debbo perdina dum avenir mum gon quoi parce que hande odo o wari odo certes vie o yawlanni mais kanka di vie makko lanni quoi parce que il sera jamais erré, il sera jamais en paix dans sa vie o wonta libre ha o maya parce que hande de kabe nangi mo do o wada kaso ha o maya mo wada kaso quoi o wata wargol goddo après o jodo o wada vie makko tranquillement tranquille si kay rien n'était dundo foko jalousie ko wadi mi halanta nene ben mi halanta mawben stay biddo mo inni hida dewgal ngal mi tori ko mi jeji on ko faldo mo yo jombe ko faldo mo jombe to jabmo okkugol don quoi odo inni wo ko ben makko no mo trompude woni gonga woni wana gonga Allahu alam mais si ari ha goddo wari goddo hande kadi goddo watake dabbe gol yeso don ko hundungo wadi quoi déjà kar don ha o war don ala gonga goddo wata sutene gol dum do quoi mais no yurmi ko ala famille no yurmi hande min nata ko dum do woni cause jidi mais force jomba o ko gol goddo ka hida don wondugol e mo hida on dum no tawa di problème di do fo quoi parce que himbe dido sino hidindiri be wondi comment si wadi piji do sunara ko golle shaytan wata yan gol hakkundeji mabbe quoi déjà gorkon c'est lonkanko debbo no hayla dum trompude mo e goddo woni gonga woni wana gonga goddo anda selon ses explications mais dum no foko no holli ko parce que debbo hida sûrement stay ko gonga hara debbo hida en fop me hide and debbo wawa gorko debbo so hidi ha o gayni tum gorko wada zigzag mais debbo watta zigzag jamais stay mo hidi si elle est amoureuse en fait mais rien ne justifie quand même goddo yettu finkar ya fella bengu makko akida moy bibbe kadi fella won acca do bibbe fella nene on quoi fi affaire programme jalousie di dun quoi fi affaire programme on trompe de ma dun quoi sinado étant un vrai homme sandari atay debbo ma on trompe de ma yettu mo nattama ko mabbe quoi mais ala nganto hay fus woni ka alla woni ka holle do wiugol way franchement anga trompila franchement nga halindo ay ni yo gorko halane mingi makko ko meden jokkodiri ko jati giyam rien ne justifie yo jetta finkade ala fella on quoi
a perdini horema aduna do a perdini horema la karan dum don Allahu alam mais aduna do a perdini horema quoi. Et puis il regrette même pas. Il regrette même pas. Il parle comme si ce qu'il a fait, il est fier. Il est fier de ce qu'il a fait en fait. Il est content. Ce qui quand misoma koni accompli parce que wari oya hande kadi ondong yoda beita à cause des jalousies, à cause de manque d'amour. Ko du wadi stay biddo mom inni hida. To jabmo gollo mi tori ko mi jeji on quoi. Acce ha o inna mo hidi. Mais si ari ha biddo mom utti hunduko ko inni nene babalam fala o la hidi. Inne mo ko don mayata mi fenantama sa yeyi retour ala quoi. O ka u stay woni gorko piyay ma gorko wada mo peji dandan don hore mo. Itulerta ko quoi. To jabu force golbi be kitro be ko kiti be quoi. To jabbe wondinde parce que imagine himbe dido sibe wondi be hidindira. Himbe dido be wondi be hidindira tay goto hida oya wallahi billahi taala ko feeta don ko Allah subhanahu wa ta'ala tum andi. Ko feeta hakkunde ben don dido ko Allah tum andi ko do wadi je parle et je réitère chaque fois mi wolay kadi mi inna waton force jombo waton okku goddo ka o hida waton jombinde neddo mo hida acci ha andon on tigi l'amour est réciproque si wado mariage nan jata giagal quoi quelque chose qui est sacré en fait quoi. On force pas. On force pas. Hande combien de filles, combien de jubbe tawata no okka e dewle de tawata hida. Kono be wurita ton. Jango si warindiro yalti ton après inon ko Allah muyi. Harle ko ene woni conséquence cause jidin quoi en fait. Des choses à éviter hein. Franchement c'est triste quoi. Ya Allah subhanahu wa ta'ala hinno ya fo o warado. Allah subhanahu wa ta'ala danden si wadundo ko bati quoi. Mentalité bi de gorko.